dostlar, ereğin işke dayadan okat. Bizim kanalga direkt os kaloo tilek aytып койсоң, туган. Атыңар ким болот? Каяктан? Нарындан. Эрең ишке. Канча килограмм? 70 килограмм. Жакшы. Ат каяктыкы? Нарын жылкызы. Машалла. Бүгүнкү майрамга калоо тилек. Жалпы эл үстөтүн. Şu önce burası öyle. Rahmat, iyilik ha. Normal ko'rarmanlar. Bugun Intimoq komandasi bilan Muras komandasi o'ynadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bayrammi? Birga olsun. Bugungi o'yin qanday bo'ldi? Oyun yaxshi oldu, üstüne çok böyle yaxshi oyun oldu. Biraz bir minutga. Bugungi o'yinda sizlarning betleşinger aябай күч алды. Эмне себептен бүгүнкү жанагыда жеңилип калдыңар оюнда? Зашта болбой калдыбы же аттар чарчап калдыбы, кандай болду? Güçlü komanda. Ынтымакпы? Güçlü komanda. Atlar. Ийгилик? Слабый oldu. Аттарбы? Atlar balдар деле. Güçlü komanda. Атың ким? Айдар. Айдар. Ысыкөлдөн, а? Машалла. Ишиңе ийгилик, денсаулыкта бол, байрам менен.